Sithanda ukubingelelana samukelana njalo kusifundo sethu sesibili kukota yethu yokucina kuona lo mnyaka. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika lona leli viki. Mina engikhulumayo Amos Maforo, ngizanxusa engilabo lapha izihlobo zami ukuthi balibingelele labo baziveze ukuthi bangobani. Salibonani balaleli ababukeli, sibonga uNkulunkulu osihlanganisayo njalo siphilile okhulumayo umfundisi Mila Dube. Siyamukelana kusifundo selamhlanje sihlobo ezithandekayo. Aluba siza kufunda umlimo sengathi angabalathi okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguMrs Nozinhle Mpofu. Asibeni lethuba lomthandazo. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinike lona kubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana sincedise, asichasisele ngcono bese sisizwa okunye ngakho, bese siphila ngawe. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga ithuba esilitholileyo. Siqhubeka sikhangele ibhuku lika Joshua. Sikubake kwacaca kuvike elidlule ukubana uJoshua, igama elithi Joshua ngelesiHebheru elicho ukuthi Jesu. Sokubhuku lona leli sizabe sifunda kabanzi ngoJesu langomusa wakhe. Kuleli viki isihloko sethu sithi isimanga somusa. Ngiyakwazi iningi lethu senzelwe umusa nguJesu. Usikhiphe endaweni ezinzima, yikho silapha. Lani babukeli labalalele, ngiyazi singabuzana khona lapha ukuthi silethe ama-testimony, ama-stories esilawo ngalokho uJesu asenzela khona, kuyamangalisa. So namhlanje kule ndaba ezimbili esizazithinta kabanzi ezomusa owenziwa nguJesu ehlenga abathile ababengakhangelelwanga ukuthi bangahlengwa, bangenzelwa umusa omangalisayo. Sizacela uMandlo asibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda, amaHebheru 11 ivesi kungu-31. Verse 31. Ngokukholwa uRahabi iwule kabhubhanga kanye labangalalelanga ngoba wazamukela izinhloli. Hey, iBhayibheli lihleli kubeke kunjalo. Ngokukholwa uRahabi iwule. Uyazi mfundisi, angazi ukuthi utholani kuvesi le. Iwule liyasindiswa ngayiphi indlela. Mina bafowethu balaleli ababukeli, ngizwe ngichayeka sithi iBhayibheli licaca ububi buphume bunjalo bese lifaka ukusindiswa, liqede ukukhuluma ibala elinzima ukuthi iwule. Kuthiwa umama lo ngokungaziphathi waze wanika igama ukuthi liwule, kodwa kuthiwa ngokukholwa lokhu kuthiwa ibuwule baphela wasindisela. Ayekwenzile kazange athatha isikhathi sokuthi ayichumayela kumbe abuye abambe umsebenzi phambi kwebandla, kodwa wagcina inhloli zikaNkulunkulu, wakholwa ukuthi abantu abahamba ngoNkulunkulu esimzwileyo engambonanga, engizwileyo akwenzileyo, wakukholwa ukuthi khona khona okwenzakeleyo bechapha ulwandle lubomvu. Kusho ukuthi uNkulunkulu wakulamandla udlula oThixo bethu laba. Mina ngizabagcina bese ngicela ukuzwelwa ngoba ngiyabona ukuthi umusa kaNkulunkulu lo nxa ungangifinyelela lami ngasindiswa. Sibona umuntu ozwisa ubukhona bakaNkulunkulu enjalo eyisoni, wamukela ngokukholwa wasindiswa. Lathi kungenzakala nxa singazidela sizilahle kuNkulunkulu. Kakhulu kulamandla lokho. Ngwena kuyini esikuthola ikakhulu indaba yomusa esikwenzelwayo kungakhathalekile ukuthi sivela ngaphi kumbe singabantu abanjani. Singakhangela uRahabi, akulamsebenzi awenzayo. Yena wakholwa. Izulu azange limbalisele ukuthi izolo ubuyilokhu lalokho. Izulu lakhangela ukuthi ngaleso sikhathi ngaleso mumaye kiwo inhliziyo yakhe yayinjani ngoNkulunkulu. Okusitshengisela ukuthi imisebenzi kayisenzi sisindiseke. Lanxa singasindiseki ngekho, kodwa okuhamba phambili ukukholwa bese kulandelwa yimisebenzi. Imisebenzi kayilandelwa ukukholwa, kodwa ukukholwa yikho kulandelwa yimisebenzi. Kakhulu. Ukukholwa yikho kulandelwa yimisebenzi. Konjo? Mina nginanzelele ububi besono. Right.
sithola ukuthi uRahabi lanxa wayengaseyiyo sifebe kulonke kuhamba kumlandela. Okay. Ukuthi balaleli lababukeli nxa singasagcinanga kuhle izithunzi zethu ziyasilahlekela. Abaseselazo izithunzi sengathi uNkulunkulu engasiphathisa sigcine. Abasebethe balahlekelwa njengoRahabi lapha ukuthi lapha yaziwa ngakho waziwa njengesifebe kodwa isifebe esisindisiweyo. Kungcono ukuba isifebe esisindisiweyo kulokuthi ube ngumuntu olesithunzi esihle kodwa ungasindiswa. Kakhulu yes. Siyabonga kakhulu isihlobo esithandekayo. Yikho esiza kutaticha namhlanje. Sike sikhangele uThixo wethu lo olothando olumangalisayo, olokulunga okumangalisayo. Sizakhangela indaba yokwahlulela lomusa sikuqathanise sibone ukuthi uJehova esimkhonzayo unguNkulunkulu onjani kuvezwa ngendlela aphatha ngayo oRahabi laba. Sike singene sikhangele indaba yamathuba esibili. Uzananzelela ukuthi khathesi uIsrayeli senikezwa ithuba njalo ukuthi ayengena eKenani. Wayeke walinikezwa ithuba siyakhumbula wathandabuza ngithi phela wehluleka ukuthi ayengena. uNkulunkulu esimkhonzayo ngowamathuba esibili esithathu uyabe lokho esinikeza amathuba. Singakhangela indaba ekuJoshua ngo2 ivesi ngo1 lamanani ngo13 ivesi ngo1 lo2. Sike siqathanise la esifuna ukuthi siphume lakho isihlobo esithandekayo ukuthi kungani uJoshua waqala wathumela ukuthi inhloli zehlola ilizwe leli. Kuyadingakala yini ukuthi kwenzakale ngalindlela? Joshua 2 verse 1. Yes. uJoshua indodana kaNuni wasethuma amadoda amabili ensitha eseShitimu abazinhloli. Wathi hambani lihlole ilizwe ikakhulu iJerikho. Asehamba ayefikela endlini yewule elalithiwa nguRahabi angenisa khona. Right. Singakhangela amanani ngo13 verse ngo1 lo2 siziqathanise. Inkosi yathi kuMose, thuma abantu ukuba bahlole ilizwe laseKhanani engibapha lona abako-Israyeli. Uthume umuntu waleso laleso sizwe saboyise, umuntu oyinduna. Right. Nansi indaba lapha. Singakhangela uvesi ngo25 siya ku28 ngemakhaya khona ngapho lamanani ngo14 verse 1 ukuthi siya ku12. Yikho okule indaba yethu. uJehova sike siqalele la okwaziyo konke. Kuyadingakala yini empilweni ukuthi kube lenhloli ukuthi kuyekhangelwa? Ngokutsho komgcotsho uNkulunkulu wazi konke. Akudingeki ukuthi uzumtshela ukuthi Nkosi semvela bona kunjena vela athi enguyodalile ungiyokhona ngale. Kodwa lapha sihlakalo lesika Joshua antsho siyakwathi ekuqaleni uNkulunkulu wathi thumela Mose inhloli. Right. Kodwa uJoshua azange akhuluma ukuthi thumela. uJoshua ngomunye wayethunyiwe njengenhloli wahamba. Kunjani? Ngomunye waletha umbiko oqondileyo. Yes. Kodwa ke ngapha uxuxabana kwaIsrael kule ngxabano yokungazwisi indaba yokuhamba besiyanqoba. Nxa uJoshua sethethe intambo sokuthi athungamele uyakwazi indlela abayiyo yona abantu bakibo. Kunjani? Abesekhana ukuthi laphana sathi sivele kakhuluma umbiko omuhle baqalisa ukungani kabazwisisi. Sokuthi akathungamele uthi kungcono ngithumele and futhi uthumela ababili ngoba ababili babe le report right. So la sithumela ababili ukuthi labantu ababe singuthu omunye kodwa ngoyesibili yimi. Wathi ngithumela ababili engikwazi ukuthi babe le report right siza ukuthi umbiko wabuye ukwenzele ngishuthise laba abantu abasele nga ukuthi hayi kuyahambeka. Siyabonga uNkulunkulu ngoba labahambayo bawa lokukholwa bafica imiduli ngala bazange bayifica kodwa bakholwa ukuthi nxa uNkulunkulu enguye osithembisileyo siyanqoba lokhu singesabi baletha umbiko omuhle. So ngibona uJoshua esenza isenzo sokuthumela ezama ukusuthisa abantu alabo ngoba yena vele wayele umbiko omuhle ekuqaleni ezethunya hamba. All right. Yes. Ukuthi asuthise laba. So kuyadingakala ukuthi kule ngxenye lathi esimele siyenze empilweni. Nginanzelela ukuthi maforo abantu ezintweni zikamlimu bafuna ukuthi zenziwe ngobuphukuphuku. Alright. Kungaba imisebenzi yethu sisebenza ngokuhlakanipha okukhulu. Ngithola lapha sivezela ukuhlakanipha okukhulu okwavezwa nguJoshua ukuthi
lesinqumo asithathayo usithatha esakhela kulokho kubonakeleyo. Nxa ukhangela laphana iBhayibhili liyaveza ukuthi khathesi wabathuma ensitha. Emsebenzini kaMlimu siyadinga ukuhlakanipha. Hatshi ukuthi siphonga ukuthi ngokukholwa kodwa lathi kule ngxenye esiyidlalayo ukwenzela ukuthi siphumelele. uNkulunkulu engenza ingxenye yakhe lathi senze ingxenye yethu siyaphumelela. Nxa ngikuzwa utsho ukuthi loba sisiba lemkhankaso yethu ama-effort yethu asibeni lokuhlakanipha sike siyekhangela kube lokuthiwa yi-fact finding mission lana bekhangela ukuthi kudingakalani bese senza ngokuhlakanipha yingxenye emele yenziwe ngumuntu. uJehova akayikusenzela lokho kanti kunjani? Yes. Enginanzelelayo nginanzelela ukukhula. Right. Inhloli zakuqala azange zikhulume ngeJericho kodwa zakhuluma ngabantu abadla abahlali bazo. Now laba sebesiyabona babona lemduli yeJericho emangalisayo. Kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu sebebele nkambo yakhe bamzwisisa ukuthi akulasimo phambi kwakhe esingamelana laye. Imduli kayibenzanga balahlekelwa yikukholwa kodwa beyibonile babuya belamazwi enkuthazo ukuthi kuyasebenzeka asichaphe nini uNkulunkulu uza kusinika ilizwe leliyana. Okuyi-challenge kithi ke ekukholweni kwethu ukuthi nxa sithe sahlangana lemimo engamihle sisuka sikhathale masingasithi kanti kungani mina kukanti uNkulunkulu ufisa ukuthi sikhule asibone sikhule kumethembeni ukuthi nxa nhlalo bunzima ngikwazi ukuthi hayi izolo unginqobele ukuthi namhlanje uzanqoba Kunjalo. Right. Siyabonga. Sike sifithizele indaba yamathuba esibili. Sikhangele indaba yama-Israyeli la sebenikezwe ithuba njalo. Ungakhangela uJohane ngo-18 ivesi ngo-16 lo-18 lo Johane ngo-21 ivesi ngo-15 usiya ku-19 kuyini esikufundayo lapha ngoPetro? Ungaqalela ku-18 vesi ngo-16 lo-18 verse 16 to 18. Kodwa uPetro wayemi ngaphandle emnyango. Waphuma lowo mfundi omunye owayesaziwa ngumpristi omkhulu. Wakhuluma lentombazana eyayilinde umnyango. Wamngenisa uPetro. Intombazana elinda umnyango yathi kuPetro, "Imbala lawe ungomunye wabafundi balumuntu na?" Yena wathi, "Kangisuye." Izinceku lamanxusa babe basile umlilo wamalahle ngoba wakumakhaza babemi besotha lo Petro laye wayemi labo esotha. All right. Singaba la u21 verse 15 to 19. Yes, it's okay. 25. Yes. Kodwa uSimon Petro wayemi esotha. Abanye bathi kuye, "Imbala wena kawusuye omunye wabafundi bakhe na?" Walandula yena. Wathi, "Kangisuye." Omunye wezinceku zompristi omkhulu oyisinini salowo muntu uPetro aquma indlebe yakhe wabuya wathi, "Kangikubonanga yini ensimini ulaye na?" uPetro wabuya walandula lakhala masinyane iqhude. Selandule kathathu angithi phela. Sike sizwe impendulo yakhe lapha ku21. Angithi phela ekhulumisana loJesu sebusana verse 15 to 19. Sebedlile uJesu wathi kuSimon Petro, "Simoni, ndodana kaJohane, uyangithanda kulalaba na?" Yena wathi, "Yebo Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda." Wathi kuye, "Phana amawundlu ami ukudla." Wathi kuye ngokwesibili, "Simoni, ndodana kaJohane, uyangithanda na?" Wathi kuye, "Yebo Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda." Wasesithi kuye, "Yalusa izimvu zami." Wathi kuye ngokwesithathu, "Simoni, ndodana kaJohane, uyangithanda na?" uPetro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu, "Uyangithanda na?" Ngakho wathi kuye, "Nkosi, uyakwazi konke, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda." uJesu wathi, "Phana izimvu zami ukudla." Right. Sifundani lapha okuhambelanayo ikakhulu ngokwenziwa ngoIsrayeli enikezwa ithuba lesibili le ndaba kaPetro ukuthi sizwe sinikezwe ithuba lalaba balinyiswa ngamunye ngamunye umlingiswa lo. Siyananzelela lapho ukuthi uIsrayeli wanikwa isikhathi sokuthi ayengena kwakuqala eKhenani. Right. Kwaba lokuhamba kwenhloli babuya abantu 10 bathi akungeneki.
ababili kwathi kuyangeneka uNkulunkulu wasithi ngenxa yezizathu senza kuma ukungena kodwa ke sokuthatha uJoshua intambo yabo uthungameli uthi kabaqhubeke futhi babuyele bayengena umlimi wanika futhi isikhathi sesibili sokuthi hayi lokho ngifisa uhambo nami lokuthi liyengenekela liqhubeke liye phambili so banikeza umusa ukuthi la nxa abahlamuka kuqala uNkulunkulu bangamzwisisi ukuthi nguye othungamelayo ngoba nika futhi isikhathi sesibili la kanye uJoshua obathungamela bangena lapho uPetro laye uphike kathathu uJesu Kristu nxa sesiyagqiba uJesu segoqo umsebenzi wakhe ukuthi ahambe umbona uPetro sebuyile sephendukile umnika futhi kathathu imlayezo lokuthi agcine izipho ngenye indlela uthi nawamphika kathathu nami ngizakuthuma kathathu mbone ukuthi ulokhu ungazi yini la kanye ekucina ukuthi inkosi yangazi watshengisa ukuvuma isono lokukholwa ukuthi izolo uyehlulekile kodwa second chance ayinikwayo wamukela lathi ke mbona ngani sinikwe isile labalali labukela ukuthi uNkulunkulu lapho engikhona ekukhona kwami lapho engehluleke khona nxa usaphila ulokho kunika ichance yesibili ukuthi hayi buya futhi sihambisane ngoba umusa wami wenele kuwo. Yes. Nansi indaba Ngwenya. Thina ke abantu banengi besona kumbe besiphoxa. Ungaba ngumntwana. Abese kuphoxa ukhangelele ukuthi abese esikolweni aphumelele ezifundweni zakhe. Siyazi abantu bethu bayaphambanisa. Siyake sibanikeze yini njengabazali amathuba esibili kumbe abantu abasiphoxileyo kuba njani kithi la? Esikhathini eziningi kukalutshwane ukuthi sibanike amathuba esibili. Mhlawumbe okubangela lokho ukuthi siyabe singabathethelelanga. Alright. Ngalokho abakwenzileyo bese kusiba nzima ukuthi sibanike ithuba lesibili okuza kwenza ukuthi silahle ngoba sithethelelanga. Alright. So ngithi indlela isifundo salamhla sibuye ngesikhathi esifanele ukuthi uNkulunkulu sisimonela kaningi uyasinika amathuba esibili. Kukangakanani lathi ukuthi sinika amathuba esibili kulabo abasoneleyo lanxa bengazange beze ukuthi bengananzelanga mhlawumbe ukuthi kabasiphathanga kuhle ukwenzela ukuthi sibazuzele kuKristu kudingeka ukuthi siphana amathuba esibili njalo uNkulunkulu usinika amathuba esibili ngoba efuna ukuthi asizuzele kuKristu kakhulu. Isikhathi sonke amathuba siyanikezwa nguJesu. Thina sehluleke unikeza abantu. So inkuthazo babukela abalaleli akeni sikope kuJesu sinikeze abantu amathuba. Nginanzelela ukuthi umlobo wesifundo besivezele enye indaba eyomusa ukuthi umusa akasingawusebenzisi kubi. Right. Ekutheni unika isibonelo somama ohlukumezwayo. Right. Umusa siwusebenzisa ekutheni odinga ukuncediswa kancediseke athi ukuthi sibe sithi kulwana ohlukumezekayo buyela kungenziwanga eminye imizamo ukuthi uhlaleke lapha suke khona. Kakhulu. So simele sikhaliphe isihlobo esithandekayo. Yeah, njengezinyoka angithi sibemnene njengamaJu. So kumele kube le balance. Indlela isiKristu sethu ukuba ngumKristu ayisibobuthutha angithi phela ukuthi wamukele konke ikhona imithetho ekhona ukuthi sivikele nxa ngikuzwa kahle wona umusa maforo kumele sikuzwise ukuthi uvele besingawufanelanga right ngesilungu wathi grace exactly omunye wathi uGrace wathi God revealed at the cross eternally uNkulunkulu eziveze esiphambanweni ingapheliyo so vele abantu baIsrael kwakumele uNkulunkulu lapha besala ukuhamba ahlathi ngiqeda lani sente lichitha khona kodwa waba ngumuso ukuthi hayi ngizalinika ithuba futhi ngiphinde libuyise lo Petro umphike kathathu umuntu wathi ngizakuzwela nxa ungabuya futhi kimi ngizabuya ngikuthume lathi lapha esikhona ngumusa ubelokhe siphila kodwa sisona kodwa simelanga siqhubeke sona kasamukele lo umusa siwamukele bese sivuma ukwehluleka kwethu sibe sesizitando kaNkulunkulu umusa uza kusebenza ngoba lathi sivumile umusa usiza kithi kakhulu Mfundisi ungikhumbuza omunye umlobi uCharles Spurgeon uthi yena umusa omenza ukuthi aqhubeke esona kawufuni umusa ungawuphiwa wenza kube lenguquko nxa usuphi umusa lawe uyatshengisa mlaleli lombukela ukuthi sure kade ngingaba ngaphi ngingazange ngiphiwe elinye ithuba kumele kuvele ngendlela esizaziphatha ngayo kakhulu umusa awuchiphanga yes kuyawuchitheke igazi so asimelanga siuchaphaza sike sikhangele indaba ekuJoshua ngo2 ivesi ngo2 usiya ku11 ngizacela mandlo usikhangelele ubambe uvesi ngo9
usiya kuyi-11 kulesana sahluko lamaHebheru ngu-11 verse 31 kumbe ubambe uJakobe ngo-2:25 u-11:31 sesike sambala yindinyana yethu yokwaziwa ngekhanda asayi kuyiphinda ukuyibala sibale la mavesi funa ukuthi ke siphume ngesimilo sika Rahabi. Yes. Wathi, ngiyazi ukuthi inkosi linikile leli lizwe, lokuthi thina sonke siyalesaba, lokuthi bonke abakhileyo elizweni bayalithuthumelela, ngoba sizwile ukuthi inkosi yenza amanzi olwandle olubomvu atsha phambi kwenu ekuphumeni kwenu eGibhithe. Le akwenza emakhosini amabili ama-Amori ayengaphetsheya kweJordani, uSihoni lo-Ogi, elababhubhisayo. Sathi sikuzwa lokhu inhliziyo zethu zaphela amandla, ngakho loyedwa owaba lesibindi ngenxa yenu, ngoba inkosi uNkulunkulu wenu nguye uNkulunkulu osezulwini phezulu losemhlabeni phansi. Esavula uJakobe ngo-2:25 singathini ngesimilo sika Rahabi lapha sikhangele u-11:31 amaHebheru la nale. Yeah. Kuliqiniso ukuthi wayesifebe ngokutsho kweBhayibheli. Right. Kodwa ke uveza ukukholwa phakathi kokonakala kwakhe ngenxa yendaba azizwileyo ngoNkulunkulu kaIsrayeli. Uthi sizwile ukhulumela labanye abantu ababone besiza belo ngithi mina balayela wabukeli bathe bengena amadoda lamabili abaningi babona ama-customer kaRahabi anti bamazi ukuthi indlu yakhe isemdulwini. Right. Omunye oloba uthena wayevele esexotshelwa phakathi ngamadoda amaningi abafazi bamadoda amaningi ukuthi uyasihlupha wawakhela emdulwini ukuthi upha usemngceni ukuthi angalahlwa ephandle kumbe angene phakathi. So ama-customer angena abantu bathi ngama-customer akhe kanti la ama-customer azosindisa yena lo muntu osexotshwe phakathi ngokona kwakhe. So phakathi kobu uba liwule ehlezi futhi emngceleni kodwa ulokukholwa ukuthi amadoda la angenileka soma-customer obubi ngama-customer evangeli kaNkulunkulu ophilayo azwe ngaye abesechasisa indlela abazwe ngayo ukuthi uNkulunkulu yena umbone njani. Umlimi ahlangene kumhlolezi babona ukuthi umuntu lo usephendukile. Yikho kuba lesivumelo esafunda ngaso phambili ukuthi hayi lanxa liwule selikholwa. Hey man. Isoni esikholwayo masinya siyaxola ikutsho njalo ngoba basabantu. Kakhulu. Kayela uverse 22:25 siqhubeke sichasisa isimilo sakhe. Verse 25. Right. Ngokunjalo lo Rahabi iwule kalungisiswanga ngemisebenzi yini ekwamukeleni kwakhe izithunywa aziphumisa ngenye indlela na? Asiyiboni imisebenzi kuRahabi. Hayi. Sibona ukuzwa ngezehlakalo ezenzakalele kuIsrayeli esendleleni ulwandle olubomvu ludabuka naphakathi kunqotshwa ezinye izizwe abahlangana lazo. uRahabi wahle wananzelela ukuthi lanxa mhlawumbe ekhona lokukhonza izithombe lanxa kulezi zithombe abazikhonzayo kodwa akula sithombe sebeke bezwa kuthiwa senze lokhu wahle wakukholwa engazange achunyayezwe ngumuntu ngokuzwa nje ukuthi uNkulunkulu wenze lokhu wakholwa ukuthi uNkulunkulu welamandla. Thina ke sokudingeka ukuthi lathi kube yinselelo ukuthi ake sichiye nini ukuthi sifuna ukubona izibonakaliso ukuthi sikholwa. Ngitho lo Jesu nguHerode wathi bonisa izibona uJesu akazange akwenze lokho ngoba ukukholwa kumele ukuthi kube khona kungelasibonakaliso esikhona. Alright. Bakhona ababekhona kwaIsrayeli. Yeah. Abangazange bakholwe bezibonile balubona ulwandle luvuleka bachapha uJorodani babona amanzi ephuma edwaleni insika yezikho abakholwa. So izimanga kuphela azisizi ngalutho kumele kusukele enhliziyweni. Kodwa libona ukuthi lapha uRahabi akwenzayo ukuthi amukele inhloli azifihle endlini. Yikusebenza ukukhula kwenza ukhona kana ukuthi ukhole kuNkulunkulu wathi ngenxa isizathu ukuthi bafihle ngoba bangabulawa ngabantu laba. So uNkulunkulu angaziveza kimi la kuwe mlaleli yenza khona okumlimathi uyakwenelisa ukukwenza okulungileyo yikho kuveza impumela engathi ongaba ngumphumela wokukholo lwakho. Ungathi ngiyakholwa kuThixo umthetho wakho uyephula ngabomo uthi ngiyakholwa kodwa wenze kumele ukwenze okusemandleni akho kunikwe nguThixo uyabe ungakholwa. Ukukholwa kule misebenzi yokulunga ekaKristu. Uqedile khona abomfundisi vele kule misebenzi kule ngxenye omele uyenze ngamanga isifebe njalo kukhona wenza
Singathi vele wasebenza ukudlula labafundi. Ngiyakukholwa ukuthi kwabe khona abantu ababelungile khona eJericho abangasindanga. Yeah. Ababengeke bamukele izethekeli zona lezi, inhloli lezi. Kodwa wenza unye okumangalisayo. Uthini wena? Uyazi indaba le iyangithathekisa kakhulu. Omunye lobayo uthi uRahabi wayengabe engakwazi ukuthi ukukholwa kuyini kodwa kwakukhona enhlizweni yakhe. Yes. Nxa kukhathesi sikhuluma ngomuntu ongazi lutho maforo ngela Bible ongawaziyo lo mnyango wechurch kodwa uNkulunkulu wakuhlola ukukholwa kwakhe wakubona ukuthi umuntu lo ulokukholwa ngesenzo ayesenzile. So uNkulunkulu indlela asebenza ngayo labantu bakhe iyamangalisa ukuthi uyabaguduza endaweni ezitshiyeneyo nangu esiyadinga umKhananite khonale phuma laye kodwa abanye ehambe labo bangamboni. Xa ngikuzwa kahle mandlo indaba yokukholwa imele idlule ingcazi ama definitions kuphela. Abantu abangakuchasisa ukuthi ukukholwa kuyini kodwa bengakuphili. Kumele kuphilwe, simele sibe ngamaKristu. Hayikhona ukutshona sichasisa isiKristu ukuthi singani. Angithi phela umlimi angana ngasisiza. uNkulunkulu nxa esikhaya kundaba lezi sesizifundile. Kule ndaba leyo ilincedise la indaba yamanga la khulunywa bebuya bebuza ukuthi kule nsolo ethi la akule sithini ngamanga njalo sokubhalansa ngayiphi indlela usiKristu zethu amanga alungile yini? Amanga awalunganga. Sikhumbula ukuthi uRahabi ubevele yena engakholwa. NgeKhanani lapha uNkulunkulu bengaziyo Kunjalo. kodwa esenanzelele ukuthi laba bantu bangabantu kaNkulunkulu lo azwe ngaye asekholwa kuye kwaba yindlela yokuthi abavikele kungayisikho ukuthi uNkulunkulu uyamukela amanga kodwa uNkulunkulu wasenanzelela ukukholwa kwakhe kakhulu ukudlula lamanga kanjani awakhulumileyo ukuthi afihle laba bantu. Sizama ukuthi sinanzelela ukuthi sesinga baphathiza amanga sithi hayi amanga alungile ngoba ngale uRahabi wakhuluma amanga. Amanga angamanga kodwa okuqhakathekileyo umlobo afisa ukuthi sikubambe ukuthi isenzo sakhe asenzayo ekuthini lanxa engumuntu wezizweni angamazi uNkulunkulu esezwe ngaye ngolwazi oluncane ayeluzwile ngoNkulunkulu kuye wabona kungcono ukuthi aqamba amanga ukuthi avikele laba bantu Kakhulu. Right. Okunye mina engikutholileyo khona phana ukuthi uNkulunkulu uyasamukela lapho esikhona. Yes. Ungananzelela iBhayibheli liyaveza izinto ezinhle uRahabi azenzayo. Lapha kasiboni iBhayibheli lifithizela liqinisa ukuthi amanga alungile. So sithola ukuthi uNkulunkulu ungahamba emsebenzi ngo17 ivesi ngelika 30 insuku zokungazi uNkulunkulu uyazibekezelela. Kodwa ukuzibekezelela akutsho ukuthi sesizahlala sikhona apho kumele sikhule emuseni kaNkulunkulu. Cabanga maforo siqalisa ukukhonza ukuthi kulezinye izinto esasingazazi siphila phakathi kwazo kodwa indlela uNkulunkulu azikhangela ngayo lendlela angazikhangela ngayo khathesi kungachiyana ngoba sesambulelwe ukukhanya okukhulu osokumele siphile ngakho. uRahabi kukhona ukukhanya elakho umlimo wamamngela kakhulu. Yes. Asiqhubeke sikhangele lapha sihlobo esithandekayo kuJoshua ngo2. Khangela uvesi ngo12 lo 13 uye khangela lo verse 18 to 19. Verse 12 lo 13. Yes, lo 18 to 19. Yes. Ngalokho ke fungani kimi ngenkosi ukuthi njengoba ngiliphathe ngomusa lani lizayiphatha ngomusa indlu kaBaba. Linginike isiboniso esiqinileyo. Liyekele ubaba lo mama labanewethu labodadewethu labo bonke abangababo lingasiyekeli sibulawe. Khayelo 17 anyway 17 to 19. Amadoda lawo asemtshela ukuba azakhululeka esifungweni awafungise sona uba engakwenzi lokho amtshela khona. Athi ekufikeni kwenu elizweni uzabophela intambo ebomvu ewindini osikhuphe ngalo ubuthanise endlini yakho oyihlo lonyoko labanewenu layo yonke indlu kayihlo. Lo ophumela phandle igazi lakhe lizakuba phezu kwekhanda lakhe thina kasiyikuba lecala
Kodwa uba kubulawa omunye osendlini kanye lawe, igazi lakhe liza kuba semakhanda ethu. Right. Ungaqathanisa le ndaba eku-Exodus ngo-12 ivesi ngo-13 no-22 siyakhumbula indaba yokufakwa kwegazi emgubazini besuka eGibhithe lapha. Sifundani kakhulu kundaba lezi ngevangeli? Kuyini esikutholayo okwakuzakwenza ukuthi basinde? Kuyini ikakhulu kundaba le esikufundayo kundaba kaRahabi? Ungakhangela ngale bephuma eGibhithe okwabasindisayo ikulalela Right. legazi. Ngoba ukulalela kuqhakathekile. Igazi lalimele igazi likaJesu elisindisayo. Ukuthi kusindiswa kwethu kungoJesu kuphela. So ngapha ngaso kufaka ilembe elibomvu lokhu lile umfanekiso ofananayo ukuthi kulo Jesu antu sekukhole kuJesu Rahabi. So uJesu nguye somela ukuthi abonakale laphana abe nguye ozabavikela oyeza kubhidliza umuzi kasuye Israel. uNkulunkulu. So uNkulunkulu ukuthi abavikele ukuthi afike ahloniphe umfanekiso wegazi lendodana yakhe esindisayo kakhulu. Yes. So khathesi laphana kulengiswani koRahabi lapha elinjani elibomvu limeleni lalo laje. yilo alichoyo lapha ungwenye ukuthi igazi libomvu lelembu leli elilengiswayo libomvu. So balingisa konkhana uNkulunkulu akwenza ukuthi ngobani umgubazi ngegazi. Lapha bona abalamvu bazayikhupha ngoba bakumishini basethumeni la basebesithi ilembu leli lilengise ngoba nxa silibona thina sizakwazi ukuthi laphana kulobani bese sikuvikela lona uNkulunkulu wayevele lifa ukuthi limele ukusindiseka kwakhe enguJesu yasindisa abantu. Mina okunye kade kumvikela ukuthi uRahabi usindiswa hathi yedwa. Right. Labanye vele abangamaziyo lo mlimi bangazange bamkhuluma ukuthi uNkulunkulu wawesela unjani ngenxa yakhe. Ngibona insilelo enikwa umzali. Enikwa umuntu lanxa kini bengabantu bezithuko ezithile zesitha ungaqamula isithuko ngokuya kuJesu. Ubusuncedisizwe sonke sisindiseke. So qhathele ukuthi ngikwazi njengomzali ngitshiyela abantwana uKristu ngokwamukela uJesu labo bayasindiseka ngokuthi bayibone indlela. So kuqhathele ukuthi uJesu nxa simamukela ngikwazi ukuthi ngilungisa ngitsho lo sapho lomdeni. Kodwa nxa ngamukeli ngitshiya lokho kulokonakele ngoba kangizange ngenisa ngokukhanya ngoba ngomuntu oyedwa ukukhanya kuyangena phakathi komuzi. Ukukhanya kuyangena emndenini. Nginanzelela sisifebe lesi. Sithi sesithola usindiso kalokhu thina. Anonto uyacabanga ukuthi labazali bakhe lezo labafowethu babhizi bona bangabe thina kathese evangelini sindiswe bangaki khangela lapho khonza khona libangaki lomdeni wakho wena walizwa leli qiniso soko wabatshela yini siyagijima siyadinga abanye khatshana kodwa abangikhaya sibakhohle limangana ngasihawukela sibafinyelele sibatshele ngoJesu babazwe okuthile. Okunye futhi engunanzeleleyo lapho esingazitholela khona okuyisifundo sithola ukuthi ukukholwa kulendlela esikuveza ngayo. Abakholwayo lokhu kwakhulunywa nguRahabi babonakala besiyangena endlini yakhe ukuze baphephe. Labakholwayo ngesikhathi sikaNoah sibabona labo bengena emkhunjini ukuze baphephe. Lathi kathesi nxa sibalekela kuJesu siyahlanganyela labakholwa okufanana lathi ukuze sisindiseke. Ngiyangizwa abanye besithi hayi mina ngiyakholwa ngedwa kodwa sithola ukuthi kulokuhlanganyela ukuthi hayi ngiright anhluphani lo muntu ngiyakhonza endlini ngedwa kodwa sithola kusiba lokuhlanganyela kwabantu. Yes kulamandla siseluda. Khangela umuntu aziwayo lo. Abanengi ngiyakukholwa ukuthi bakhona abathi asingeke siyengena endlini yesifebe abantu bazathini. Kodwa abangazange bebe le ndaba lokuthi abantu bazathini sebesizwa ngalapho lokusindiswa khona bahamba. Khangela indlu yakhe ephezulu komduli. Izulu labhidliza lacina ngapha laciliza lacina ngapha. Wasala umkhandlo esenta njengoloba ndlo libomvu soludaba kanti phakathi indlu yakhe yasala ingathintwanga. Ngenxa ukuthi wenze njani wakho lalabo ababuya bazongena umfundisi ukuthi ababengamazi uNkulunkulu bezosithi ayi ngapha uzani ngapha sizaphepha baphepha. So ubabukela labalaleli kwesinye isikhathi okuza kusilahlisa ukuthi sikhangela umuntu lapha noletha
udaba simeyise simkhangelele phansi mhlawumbe ngembali yakhe kumbe ngemvelaphi yakhe bese silahlekelwa lusindiso kodwa ngesikhathi sikaRahabi bangena ngoba benanzelela ukukholwa la kumbe ubizo abanike lona thina lathi ke singathandabuzi nxa sibizelwa kuJesu kakhulu hlobo esithandekayo nxa sibizwa singathandabuzi uJesu uyasithanda uyazi kunenge esikwenzelweyo noba ungabizwa ngomunye umuntu omeyisayo yakhumbula indawo yokuyangena emkolweni abanye beyisa bathi hayi kuyasivalela phakathi lokho kodwa yikho okwakulokusinda khona laphana umlimi angane angasihawukela abe lathi ngizafuna sike sikhangele indaba leyi yama-Gibeonites le mfundisi Dube ngicela usifinqe le ndaba sikuJoshua chapter 9 verse 1 kusiya ku20 asayikuyibala yonke le ngoba amavesi la ambalwa ungasifinqela ukuthi sikhuluma ngani lapha kuJoshua ngo9 verse 1 kusiya ku20 ama-Gibeonites ngesinye isizwe esasiphila okwakumele sibhidlizwe lapho uNkulunkulu wayethe uIsrael ahamba ayethatha iKenani right laba sebezwile ukuthi uIsrael sebuya kuvele lapha hambe khona iyacenta umlimi wakhe uthi kacenta izizwe ke zingakhonza uNkulunkulu base thina kungcono siyezehlisa kubo sibe ingcenye yabo mina ngithanda ingqondo ababalayo abazake bale ngqondo ukuthi sambeni siyengena bese sivuka sesiphakathi bathi sambeni siyezehlisa kodwa siyakwenza njani ngoba singakhuluma ukuthi navele singabe singesinye isizwe silapha ngabe qeda lapha nababuya besibhidlizi bafika bathi no ngcono sigqoke izigqoko ezidabukileyo right siphatha ukudlo sokuhlobile lokubolileyo right sithi thina sivela khatshana sidinga ukuphumula siyadlula ngemva kubana sebeyamukelekile bahlala wankhona benazothi ngabantu abakhona lapho makhelwane uJoshua abesithi kwenzeleni ukuthi lingiyeke liqamba amanga bathi hatshi sizwile sembuyela kwampana kuRahabi futhi ngoNkulunkulu wenu siyamkholwa ukuthi nguye lamandla baqamba amanga kodwa bezama amangena njani uNkulunkulu bengamkhonzi bengamazi kodwa bamukeleka ngenxa ukuthi sebephakathi uJoshua ke wasebazwela wathi ngenxa yokuthi lenze njalo hayi selizaba zinceku zethu la nxa ususiya phambili uzafika ukuthi kusizwa kwaIsrael bayabala ukuthi bakhona labo ngenxa yokuthi bazwelwa umusa kodwa beqamba amanga ngenxa kaNkulunkulu ukuthi ingqondo babelayo kubisiso sengqondo yabo ngekuthi sibe zinceku zabo njengoba uNkulunkulu wabo enguNkulunkulu lamandla kuhle ukubona umuntu ongazi uNkulunkulu amkhole abesethi ngcono ngiye khona ngiyamukeleka kudlula abaphakathi abangakholwa uNkulunkulu kodwa behambela isikhathi eside siyabona isizwe esangenayo singene ngamanga kodwa uNkulunkulu wathi amanga ngizawaxolela kodwa ngenxa yokuthi bangangikholwa ukuthi nguNkulunkulu weqiniso ngizabenza babe ingxenye yesizwe sami kakhulu kume mandlo sibalela uverse 14 usiya ku16 lo verse ngo22 ya sifithizela kubalwe okutshiwo ngumfundisi 14 ngakho abadala bawuthatha bawuzwa umphako babengabuzanga enkosini uJoshua wasethembisa ukuthula wenza lawo isivumelwano sokubayekela baphile labadala bebandla bafunga kibo 16 yes wathi emva kwensuku ezintathu abako-Israyeli sebenzile isivumelwano labo bezwa ukuba bangomakhelwane babo bahlala phakathi kwabo verse 22 uJoshua wasebabiza abaseGibhiyoni wathi kibo lisikhohliseleni na lasitshela ukuthi lihlala khatshana lathi kanti lina lihlala eduze lathi right nansi indaba lokho ke wachazwa umuntu iphutha laba kubuthungameli kuyini okufuze sikwenze izikhathi zonke singakenzi izinqumo kumbe singakabi lezi zivumelwano labantu iphutha abalenzayo ukuthi abazange babuza kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nampa abantu bafisa ukuthi benze isivumelwano lathi sithini esikhathini eziningi bese kubuya kithi futhi babukele labalaleli kulezi gaba lapho esizenzela khona ezinye izinqumo ngomsebenzi kaMlimu
sisebenzisa ulwazi esilalo, sisebenzisa mhlawumbe indonse lesilayo, bese sifisa ukuthi uNkulunkulu akwamukele kunjalo. Kanti uNkulunkulu ufisa ukuthi aluba kusenzakala simbuze, kwenza ukuthi kusasa ngaso kulohlupho. Sikulula ukuthi sigijimele kuye uNkulunkulu, sithi uNkulunkulu lapha sesilohlupho senze njani. Kupho manje nxa sizikhethele thina, ngaze lohlupho siyakuya kubani. So ukuthi sihambe kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lokho nesakwenzayo. Aluba babembuzile uNkulunkulu wayezabanika impendulo eqondileyo. Kakhulu. uNkulunkulu wayezabanikeza impendulo eqondileyo. Indaba leyo yokufunga vele kwaIsrayeli wawuthi ungenza isifungo sasimele sigcinwe singephuli. So izikhathi eziningi abantu abatsha bayenza izinqumo bengabuzanga uNkulunkulu. Kungaba yikukhetha umsebenzi, kungaba yikuya emazweni, yonke into esiyenzayo ake sifundeni ukubuza umlimo singakayenza ngithi phela kuza kusivikela. Siyabona lapha sebengenile enkingeni leyi, sebebarobhile labo bantu ngokusinda. Right, ukuwathinta mfundisi uxoxa laphana kungabe kukhona ukuhambelana thize yini lemahluko ikakhulu kumaGibhiyoni la kuRahabi, imuli yakuRahabi, indlela abasinda ngayo lendlela amaGibhiyoni asinda ngayo. Kuyahambelana lapha balela wabukeli ekutheni uRahabi amanga waqamba la ngapha baqamba amanga. uRahabi wathi ngizwile ngoNkulunkulu wenu wakholwa, labo futhi bezwa bakholwa. Right, bona amaGibhiyoni ke lapha asinda ngomusa ukuthi uJoshua athi hayi ngenxa yalokho ke sengizathi libe zinceku zethu. La ngapha umusa waba khona kuRahabi kwafakwa ilembe libomvu. Kodwa laba abasinda ngokuthi kutshele ukuthi umusa ngapha kwabalele libomvu. Bese nanzela futhi amaGibhiyoni ke wena asuka abesengena abe ingxenye yesizwe. Lo Rahabi laye futhi simbona egcine siba ngugogo kaJesu. So sibona uNkulunkulu esebenzisa abantu abangekho koIsrayeli ngenxa yomusa wakhe labo ngokukholwa abalakho ukuthi bagcine besiba ngabanye abayingxenye yokuthi usindiso luvele kuze kuphume loJesu. Kakhulu. Yes. Kakhulu siyakuthola lokho okuhambela omunye uqamba amanga ezivikele lo uqamba amanga efihle. Siyabonga ukulethelwa incazelo leyo manje. Okunye sinanzelela ukuthi bonke bayabona amandla kaNkulunkulu ngendlela ezithiyeneyo. Sithola ukuthi bonke bazimisela ukuthi bagobele uNkulunkulu wako-Israyeli. Laba bagoba behambe vaya ubuqili, uRahabi ugoba kusesekuhle ebonile konke ukuthi hayi ngeke amelane loNkulunkulu lo ngalokho asekuzwile. Right. Kake kwenzeke yini ngwenya tube lapho ukuthi singene ezigabeni ezinye lapho esizithola sesiphakathi kwetshele lembokodo lapha ngama decisions ethu. Ungaba ngumendo abantu bethathwa lapho antu uzikhethele wazikhomela umuntu lo sekuthwalise enzima ngapha akumelanga lehlukane kumele ugcine la. Ngisho ukuthi kungabe kukhona yini indawo esingaxwayisa khona ababukeli labalaleli manje ukuthi siqaphele singenzi izinqumo lezi ngoba sisafika ezigabeni lapho esesimele sisokunzima ukuthi siphume phakathi nakwakho kodwa kuyithe esiziletheleyo khonapho. Ngiphi umzekeliso mhlawumbe sithi umnyaka uyaphela sikhethe izisebenzi. Esikhathini esiningi siyamlibala umlimi ukuthi sibuze ukuthi uNkulunkulu nansi izisebenzi ezalomnyaka ozayo sicela usikhethele usithungamele ukuthi senze njani. Sizikhethele nxa umuntu lona sesihlupha engasasebenzi sesingikhona sigijima siya kuNkulunkulu. Kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu kabuye kuqala kungakabuyi isinqumo esisenzayo. uNkulunkulu singambeka kuqala uzasithungamelela ekuthini senzeni ngasikhathi bani. Okay. Sibe phakathi kwemilayo empili kaNkulunkulu ugcina ungasakwazi ukuthi senzeni. Siyabonga usiphivezela lokhwana. Nxa ngikhangele lapha uchilo lapho uqalisa maforo ukuthi kweIsrayeli wakuthi ungafunga kumele isifungo sine. Ngoba ufungile usebenzisa igama likaNkulunkulu ongasimuntu nje. So bathe bese bekwenzile babona ukuthi akusavumi. Sesifungile abantu laba angeke sithi thina sesibabulala. Kodwa futhi silomlando ukuthi wasinqobe izizwe zonke. So kumele kube lokuvumelana ke ukuthi hayi sebengahlala phakathi kodwa bezincebo zethu. Empilweni kungenzakala ukuthi umuntu ngenxa yokubona abanye abantu azithele emtshadweni engazange akhangelisise adingisisi
kube munyu esanda ukungena kwaphela kube munyu but isibopho umlimi uthini kumalakhi ngiyazonda ukwehlukana ngapha usemalahleni kuyachisa so kumele ukuthi sikusebenzise lemithetho yelizwi ukuthi kube lama-peace order sigcine imphefumulo kodwa umuntu engaqamulanga umtshado uqale kubonakala ukuthi kungalungisiswa yini kodwa siqalise ngesokuthi kasenzeni izinqumo siqale sadingisisa utshilo laphana umgwenya asiyeni kuNkulunkulu okunye okudinga ukuthi ngihambe ngikukhangele ngikwenze uzothi nxa sensenze isinqumo ngesomtshado ngesani ngisenza into ezibambekayo ezangenza ngiphile kuhle lakusasa kakhulu. Siqaphele abantu abatsha babukeli labalaleli izinqumo esizenzayo asibuzeni uThixo. Siyathwala nzima ngama-decisions esiwenzileyo singavuzanga osaziyo oyaziyo ikusasa lo maziyo umuntu yena lo wenjani oyenza la isinqumo. Angithi be sizaqhubeka laphana sikhangele ku chapter 9 khona phana Loyisa sisukele ku verse 23 usiya ku 27. Verse 23. Yes. Ngakho-ke liqalekisiwe abanye benu bazakuba izigqili zokuthezela inkuni lokukhela amanzi indlu kaNkulunkulu wami. Bamphendula uJoshua bathi, thina sizinceku zakho satshelwa ukuthi inkosi uNkulunkulu wakho yalaya uMose inceku yayo ukulinika ilizwe lonke lokuba libulale bonke abakhileyo kilo. Ngakho ngenxa yenu saba lovalo kakhulu ngokuphila kwenu. Yikho senze lokho. Khathesi-ke sesingaphansi kwamandla akho, yenza lokhu okubona kulungile, kufanele ukuba ukwenze kithi. Ngakho wasesenza lokho, wabophula ezandleni zabako-Israyeli kababulalanga. Kodwa uJoshua wabenza ukuba balithezele inkuni, balikhele amanzi ibandla kanye le-althari lenkosi. Bakwenza lokho kuze kube lamhla endaweni inkosi eyayikhethayo. Right. Nansi indaba. Ngeke ngatsho sisungula lapha ukuthi Joshua ligama elifana lokuthi Jesu umsindisi. Singathi lapha uJoshua yitype kaJesu khathesi. Sifuna ukuthi siqathanise indaba yokulungiswa kumbe yokwahlulela lo Musa. Nampa sebonile. Baqambile amanga, bamele bajeziswe. uJoshua uhlanganisa njani ukwahlulela lo Musa okusifundisani ngomsindisi wethu uJesu nxa sifunda lapha ikakhulu kundatshana yena le esixoxe ngayo amaGibiyoni. uJoshua lapha uqhakathekisa impilo yabo ukuthi ngenxa yesifungo akusavuma ukuthi bafe. Kodwa umlayezo uthi kumele sichithe izizwe zonke ukuze sihlale kuhle. Abesithi impilo yabo sokumele ibe khona. Umusa uvela ngokuthi abanike impilo iqhubeke ikhona athi hayi selingaba inceku zethu. Liyaqhubeka liphakathi kwethu kodwa lizinceku ngoba lize ngendlela engayisiyo kodwa kalisafi seliyaphila lathi lizinceku. Sibona umusa owenzelwa abantu abangafanelanga ngoba amanga abaqambileyo athi afanele ukufa. Ungakhangela umuntu ozelwe nguAdam uvele kufanele ukuthi sife ngesono esisenzayo. Kodwa umusa kaJesu uthi seliyaphila ngenxa yegama lami. Lingangamukela mina liphakathi kwesono linjalo lisesemhlabeni lizabe liphila ngamandla ami lempilo engilinika yona likholwa kimi. Ngumusa ukuthi sibe ngabantu abaphilayo. Ngumusa ukuzibona uphenduka usiye echechi ukhonza. Ngumusa ukwenelisa ukukhuluma ngoJesu siyizoni. Mase simamukele simbonge ngalowo musa asenzele wona sonke ngoba siyingxenye yokuthi kabe siyaphila kodwa ngomusa kaKristu sibana njengabantu abakaNkulunkulu abapheleleyo kakhulu. Umusa manje mina nginanzelela ukuthi amaGibiyonites abona umumo abaze phakathi kwawo. Ngiyacabanga ukuthi kuqhakathekile ukuthi sinanzelele balaleli lababukeli umumo esivele sikiwo. Sibathola lapha bezimisele ukuthi hayi sesiphansi kwamandleni ungenza noma yini. Ngiyacabanga ukuthi bamangala besiza ukuthi ukutheza inkuni maforolo kukha amanzi ngubona kuyinto enzima kodwa bona ngalokho abasebekwenzela ngiyacabanga ngelihlo lomuntu ukuthi bagijima kakhulu bayatheza inkuni baya kukha amanzi ngalokho ababengacabanga ukuthi kwakungabawela. So uNkulunkulu lathi uyasenzela umusa ukuthi wona lo umusa esiwenzelweyo umusa asithenge ngawo yikho lwane sithi ought to grace how greater. Oh yes.
umusa vele nxa usiyakukha amanzi anti uyakudlila iporridge futhi uyetheza babe bedlile ukudla kwabo lokulala kuyabe kunakekela so ukutheza kwakuyinto encane nxa siqathanisa lalokho kade okwakuyabawela babemele bafe vele uNkulunkulu wayethe babulawo bonke nxa besala bahlakanipha so izihlobo ezithandekayo bantu abatsha lokho ngifithizela yibo labo ebusheni babo abahlakaniphayo bamkhetha uJesu mntala sibona umusa omangalisayo. yes Umusa ngibona ngani lesi senzo siyasifinqa kuhle isifundo sethu ukuthi uNkulunkulu esimthandayo esimkhonza uNkulunkulu lomusa aloba kuya ukwahlela kuya ngengqondo yomuntu baningi kade bengasoze babe khona ezulwini kodwa nxa ukuthi uNkulunkulu ulomusa ogabha uthi sona nxa sisanda umusa ugabha okudlulisileyo sibona ngitho uJoshua laye ebenzela umusa ngoba kuthi isifungo leso babesenze egameni lenkosi bekunzima ukuthi bazasephula njani sona senziwe ngegama njani lenkosi so labo beselula umusa wabo ukubana babanjani babafake uNkulunkulu lathi uselulela umusa ongako ukubana kungakhathalekile ukuthi sibuye ngandlela bani kuye kodwa okuqhakathekile ukuthi nxa sikholwa okunengi uNkulunkulu uyanelisa ukuthi akwebula ukukhipha empilweni zethu ngokuhamba kwesikhathi kodwa ukukholwa kuyasixhumanisa loNkulunkulu bese sithola umusa wakhe kakhulu siyakubongela lokho sinanzelele lokho kuyake kwenzakale yini emumeni esiphila yiwo lapho kudingakala khona ukuthi ube sesemumeni odinga umusa lokwahlulela kukaJehova yiziphi indlela ezibambekayo elala osuke waba semumeni onjalo nxa uyakube khona kuvele thina siyizona okwakuqala ngempilo kaAdam siwile kodwa ke sibonga ukuthi uEzekiel ngo18 ndayo uyafakaza verse 23 uthi angithokozi kufa kofayo kodwa ngifuna umuntu aphenduke ngenxa ukuthi uvele umuntu ezalwa uzalwe embeleko yesono right yikho ufica ukuthi ukona ngasikufundele yes kuvele nje kungani yinto iyazenzakala ngenxa ukuthi igazi lethu ngelesono so uNkulunkulu lapha usifundisa ngalezi ndatshana ukuthi hayi umusa kaNkulunkulu yiwenza ukuthi wenelise ukwenza okulungileyo khona kungayisikho mvelo yakho so empilweni liqinisa ukuthi kuvele akulamuntu wenza into ezinhle ungabona usenzo okuhle kwenziwa ukuthi uNkulunkulu ngomusa wakhe usinikeze konke sikwenza okuhle kakhulu mandlo ubungikhangelela laphana indaba ekuPatriarchs and Prophets upage 482 lo 483 ngiyabona ngani ubufuna ukutsho okuthile la ngiyazibuza ukuthi aluba babethe befika kuIsrael baziveza ukuthi bangobani umusa babengasoze bawuthola ngoba ilizwi belithe badudule zonke izizwe kodwa ngenxa ukuthi bahlakanitshelwa kakhulu benza isifungo uIsrael umthungameli uJoshua kwamchiya ngasela indlela angayenza ngaphandle ukuthi kanjani abenzele ini umusa lathi ngoku singamukela uJesu simvume uNkulunkulu simchiye engela ichoice ngaphandle ukuthi asamukele ngoba sesamukele uJesu osindisayo olomusa kulamandla kakhulu ya sike sizwe umoya wesiprofeti ukuthi uthini ngasifinqela ngayiphi indlela lapha manje sinanzelela ukuthi uRahabi simthola esesiba yingxenye yosendo lukaJesu ongumsindisi wethu yikho lokho umusa oyenelisa ukuthi usenzele khona nxa sikholwa khethekile ukuthi siqhamuka kusiphi isizwe sivele ngaphi saphuma ngaphi ukukholwa kusenzela umsebenzi omangalisayo kakhulu lokhu kukholwa futhi maforo kwenza ukubana silahle indlela zethu ezimbi ezikhohlakeleyo ebesiphila ngazo khangela uRahabi ukuphila kwakhe uJoshua ngo6 verse lingeli ka23 liyaveza ukuthi labangibo bahlala phandle bafunda indlela abako-Israyeli abaphila ngayo amaGibeonites la afunda futhi indlela abako-Israyeli abaphila ngayo bangena bakwana phakathi kokuphila ngendlela kaNkulunkulu umusa ungasithola lapho sithole khona kuyadinga ukuthi
silungise lapha lalapha singena entandweni kaNkulunkulu ebesikwenza izolo sikuchiye. kakhulu. Mfundisi Dube, sisakhela kulokho indlela esigoqelwe ngayo nguMandlo. Kuyini esikutholayo sigoqa isifundo sethu esikufundayo nxa sisifinqa esingasuka sikubambile usuku lwanamhlanje? Sifunda ukuthi uKristu uzile ukuzodiliza yonke imiduli esinqabele ukuthi siyazi uNkulunkulu wethu. So lapho engikhona lalapho ukhona amukela uKristu, umusa wakhe uza kususa khonapho ukutshengisa indlela, ngoba uKristu uyindlela, amandla akhe ayadiliza yonke into engabe sinqabele ukuthi umlimi umazi ukuthi uNkulunkulu ngubani. Yes, awukho kucina mdala wami. Singakhangela ngemva kwesenzo sikaRahabi lenhloli. Kusukela lapho i-Old Testament yathula ayizange ikhulume ngayo. Sesiyahlangana kuMathewu. Nangu sokulondwa usendo lukaJesu, simthola esesiya sindisa. Ngezindlela izulu liyayisibekela yonke izono zethu ezayizona. Siyavumbuluka sokubizwa amagama abangcwele, sesisindisiwe ukuthi hayi ngena nini embusweni kaBaba. Kulamandla kakhulu. Isihlobo esithandekayo, siyalimema ukuthi sihlanganele kumusa ongaka, umanga omangalisayo, isimanga somusa. Senzelwe umusa mina lawe. Abanye bethu sisesimene esinjengesamaGibhiyoni, besimele sife, kodwa sihlakaniphele, simdingeni uJesu, uyasithethelela. Abanye bethu ngendlela esiphila ngayo sinje ngoRahabi, kodwa uNkulunkulu uyasidinga. Nxa singamfumana sikholwe sizakwenzelwa isimanga. Ngiyakwazi kwesinye isikhathi wena wenzanga ukufika okunjengokaRahabi, kodwa nangu usindile, usengugogo kaJesu. Umlimo lomusa ngana ngasihawukela. Nxa sibuya kuye samukele umusa wona lo umusa usebenza kulo lalo owamukelayo asinde. Iresponse yethu iza kumangalisa. Umlimo abe lathi nxa siyaqhubeka silokho sitatitsha sibona ivangeli ebhukwini likaJoshua. Sakucela umfundisi uDube asivalele ngomthandazo. Sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukusinika imbali eveza uKristu ngomusa wakhe, lendlela ofinyelele khona abantu abangafinyelelekiyo ngenxa yokonakala kwabo. Siyabonga uthando lwakho olungaka osifundisa khona ukuthi kakulalo yedwa ozamlahla uma ngakholwa amandla esiphambano loNkulunkulu osezulwini. Sicela ngazani inkonzo lesi sifundo esiyawela khona enkundleba inye ngayinye, lo muntu umunye ngamunye sicela usitolikele sibe sesicina sitholakala abantu abaningi besindiswa ngenxa ukuthi uJesu engenile wakhuluma lathi ukuthi siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.